Phongbirik pen Ramsing terang arong amekar muhuri be lapen rumi timung pia supo akling abizit be APSC salang kiun duna jok Ramsing terang arong amekar karchua sai tengpo sonsi pining ningkan suri ni ra ingkora phildi aparman Assam Public Commission mati thiek pen APSC asalang kiun dun Phongbirik pen Ramsing terang arong amekar muhuri be lapen rumi timung pia supo akling si abizit be aphan Ramsing terang arong araratum karchua sai tengpo Mangso sai kedeng lake rong asar Rajesh terang lapen kleng dun kleng sar pol lapen teriso ejang sarpi sar pru aklimang phar pendang lok alang li phan kar chua sai dekpo lapen te alang li rong aratatum APSC sarlang ki undun pen Assam Public Administrative Service Executive Officer anghoi chepalong dun pen nong mekewan pitheka pot ningkang sampen kachuru lapen kar chua sai dekpo lapen alang li pisar asopo Rostom be lapen te Bikrom be lapen te ani Risika BP atum sitami alang liphan don rap rong rup jirpo jirpi aphan nong me keban pithe kapot abizit be aphan lakhaun ipin ningkang sam akardom mati ningkang sam karchu asai tatekpo especially la APSC la lo so sadlang journey APSC journey ke ni lasosi pupo je lake post topic APSC journey ke sob candidate sa lan si pi je post topic anta isi motivation tato de ni puri lote kupine man po nitum people nitum society da proud feel kuri po so laso na motivation tato lasi puri ke sungku anta motivation tato inke daily discipline ten ta puri nangi inke nang friends atum ta asap so durjet po la sia motivation tato je ni puri lote kupine man po nitum people nitum society ta proud feel kuri po so laso na motivation ta do lasi puri ke sungprung anta motivation ta do inke daily discipline pen ta puri nangi inke nang friends atum ta asap so durjet po la sum ta do so loneliness la hai ta problem ta do anta motivation si do nangi motivation pen discipline pen belief lahai dolote sob taun de son si ni matha Denda khat pen berita pang da pon rensing kiling News 24 Karbela